Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Yung ka man iwayway tinuang ko. San akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo ah. Ibabaon ka nga rod, kajong. Yung ka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon ti mangiwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Ha? Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti dayja akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isun ti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalakang ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat dayja atao. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkel kit din arepeti kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Danag yu lakid din aya nanang. Napigsatoy anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon nanang, inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado, ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sadot. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na di nakpatpatyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Katsan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom ati ibaon mo amang isalog di takinayom? Ha? Hey, nuang akalak yan. Hey, Sinalpag day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no da kabagyan da mabalin nga alaen akadwa ti kabsat mo. Wan mama. Imbag dyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan.
Uwan nga rod. Malagip ko pa idi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawidan ta. Naimbaglakit din ta nasingpod ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kaya't mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji Hawaii. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko. Tanap na pantayo idi ubing kami pa'y kinimanong. Wen, asidag dito syudad da ijay. Man-mano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay. Agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manan. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel a balay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat? Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagainap mo siguro. Na, tiluko na to yan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sanak akwasit. Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigon! Hoy! Salbag ka akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko ti sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti ibagbagam akwasay. Ije kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya ngay ti gagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Ang mga noad da panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko na amat, ay saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag nga awan agigan. Dirihas, kan nakakandadaw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sanak mat anap na pananang. Asino tinang ibagaan na panak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang.
Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapitra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amapmapan ijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day taabalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day taabalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akadwaan ti anak ko ije vacation house ije away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Iso ti umay mangyag iti masapsapol yo ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapmapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit di. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbaga bigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di at ang danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wan iha, ngam sa anak amabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlaan nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masiguradok akayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Iso nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, lading nitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurukak. Ado nga ron timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Abdamay sa ajak kayat, no ibaunnak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man amukan kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumwar ti atidug ang ipan na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay?
Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wena, tapno adda kadwa damanang Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, Ha? papanam. Eh? Agturong kan samat di tadak galabalay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ah? Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay italawas napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.